tse. Moepo wa Botswana Ash o tshwaragana le Botswana Development Corporation go tlhabolola mhama wa madirelo mono gae. Ditlhopha tsa BDF 11 le 11 Angels di tshameka maleka a lefela setlhopha mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier. Nte ke go dumedisa motho wetso ke go amogela nna ke bidiwa Regional Richards. Moepo wa Botswana Ash le Botswana Development Corporation ba saenne tumalano ya tirisano mmogo ya maikelo a yone e leng go tlhabolola mhama wa madirelo le go dirwa ga dithoto mo lefatsheng leno. Fa bua mo moletlong wa go baya monwana tumalano e mo thusa mokwaledi mo lephateng la papadi le madirelo Messi Party Allway a re tirisano mmogo e botlhokwa ka e tla thusa mo maitekong a go ka bakanya itsholelo la lefatshe leno. A rutlwe fetitete e reka maitamo a ba Botswana Development Corporation e le go rotloetsa mehama ya temothuo go dira dithoto le madirelo mo lehatsheng leno. Tshologelo ke gore tirisano mmogo e thame metswedi mengwe ya dikgwebo go thabolola itsholelo. We want to grow the private sector, and we have identified BOTSWANA as one of those entities that have a strong potential with its salt products for beneficiation. So that we have the broader. Moepo wa BOTSWANA ke mengwe ya ena le bokgoni jo bo kwa godimo jwa go heta itsholelo. Ke jana re bone go le botlhokwa go dirisana le bone go rotloetsa thamo ya ditiro le dikgwebo. That's creating the much needed jobs for Botswana and promoting economic activity within the country. In that way, we'll be retaining the jobs that are currently indirectly being exported by exporting some of the primary products that BOTSWANA produces. Tirisano mmogo e tla sologela dikgwebo tse di potana mosola segolo bogolo tse di thothang letswai. Remember, the Ministry of Trade and Industry is responsible for growing industries. The salt that is being mined here is one of the products that we can diversify the economy with. Letswai le le piwang ha re ka le dirisa go tsholetsa dikgwebo potana. The industries that can be developed from here would include those such as small industries that make detergents, salt that we use in our farms, and many others. So we expect that from this partnership, we will see industries growing. But the greater benefits to me are to the area in that. Re ta itemogela kgolo ya moepo e tla thusang thata mo go atoloseng le go thabolola matshelo a banni ba kgaolo e. Come with it. Like the growth of the town, the creation of employment. Re Phatshwane a re tumalano e gape e raya kgolo ya moepo sa tlhalosang se ta gwetha moepo go atolosa dithuso tsa one mo banning ba metse e mabapi le moepo. Faith Ditete, BTV News, Soa Town. Ditshekatsheko tsa dintlha tse di itebagantseng le phetogo ya loapi tsa TIPEC di supa fa go ka nna ga nna mogote thata mo kgaolong ya Aforika go feta dikgaolo tsotlhe. Mme seo se ka baka manokonoko a go phaphalala le leuba. Ditshekatsheko di supile fa seo seemo se ka nna sa gakala mo isagong, mme jaanong go le maleba gore kgaolo eno e ipaakanyetse go tila seo se senogile kwa thutopuisanong ya banaleseabe e neng e tshwerwe mo Gaborone. Ke letleletse mo kae ka pego. Tumalano ya mafatshe ya Paris Climate Change Agreement ya ngwaga wa 2050 e ipeile pele maikemisetso a go digela mogote wa loapi kwa go 2 degrees Celsius ba re e re fela o le kwa godimo ga 1.5 degrees Celsius o lejwe o le borai. Mo ngwageng o fetileng go fitlha jaana dikarolo di le mmalwa tsa kgaolo ya Aforika di supile di ne tsa nna le mogote o gaufi le go tlola seelo sa 1.5 degrees Celsius, mme jaanong seo e nne sesupo sa leuba le kgolo ya mogote mo kgaolong. E re go le fo dipula di supile di nna butsana le megote e feteletseng e rala dikarolo dingwe tsa mafatshe a Botswana le Zambia. The period April last year till March this year
was 1.68 degrees Celsius, warmer than the pre-industrial average. And that was go simolola ka kgwedi ya Moranang ngwaga o fetileng go fitlha kgwedi ya Mopito monongwaga go nnile le koketsego ya mogote mo loaping go ya go 1.68 degrees Celsius go feta dingwaga tse dingwe. 2023 e ne le ngwaga o neng o le mogote mme go supafala fa ngwaga o tla feta foo. Now, strictly speaking, in climatology we say that we have exceeded the 1.5 degrees Celsius threshold once a 20-year average of temperature is 1.5 degrees Celsius warmer than the pre-industrial. Ditshekatsheko di tsweletse go itebaganya le dintlha tsa botlhokwa tsa go tila manokonoko a phetogo ya loapi mo mehameng e farologaneng ya itsholelo ya akaretsa temothuo le bojanala. Go phaphalala mo ke go bona le mogote o oketsegang ke selo se sa tlwaelesegang ebile se ne se sa solofelwa mme se sena le kgonagalo ya gore se ame ditshedi. The study hopes to provide a more complete knowledge of how this. Dipatlisiso tsa me di tla itebaganya thata le go nna le kitso ka diphologolo dingwe le gore di tla kgona go itsetsepela jang kgathanong le manokonoko a phetogo a loapi. Re tshwanetse ra ipotsa gore di ya go tshela jang le mo isagong. Climate change projections in southern Africa, they predict a severe aridity and dryness, as Prof. Francois has been really emphasizing. Therefore, leading to the occurrence of Mahama wa temothuo segolo jang temo ya mmidi o nosetswang ke pula e aname mo kgaolong ya Aforika. Re tshwanetse ra itse ka fa diphetogo tse di tseleng go ama se ka teng. It is very vital that we understand the impact of climate change on maize production. And it's critical in guiding appropriate policy making. Bana le seabe ba kgotaditse go ipaakanyetsa diphetogo dipe tsa loapi go isa ditshenyegelo tse dintsi le tatlhegelo ya matshelo mo isagong e le ka ntlha ya seo. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television, Gaborone. Tse dingwe dikgang ke tse di reng lekala la Financial Intelligence Agency FIA le le tlhokometseng go gweba ka ledi le beile monwana tumalano le University ya Botswana go lwantsha borukutlhi jwa go tsenya madi mono Botswana ka bokukuntshwane. Mogolwane wa lekala la FIA mme Bopelo Kgalosoko o tlhalosa fa go tsena ga madi ka boferefere go tshwenya fela thata ebile go goreletsa ditsholelo ya mafatshe go gola. Mpho ke leboge. Lekala la FIA le University ya Botswana mo boemong jwa puso ya lefatshe leno ba dirile tumalano e ikemiseditseng go diragatsa dipatlisiso tsa go lwantsha ditsuludi le borukutlhi jwa go tsena ga madi e se ka fa molaong mo lefatshe leno. Mookamedi wa lekala la FIA Bopelo Kgalosoko o tlhalositse fa go le botlhokwa fela thata go kopana le maphata a farologaneng a twantsho borukutlhi go emisa go tsena ga madi ka boferefere mo lefatshe leno. Botswana will be going for its third round of mutual evaluation in January 2027. Preparation has already started in that regard, and this center will. Re gatetse pele go netefatsa gore ka ngwaga wa 2027 jaaka lefatshe la Botswana le tla bo le sekasekiwa ka seemo sa lone sa go lwantsha borukutlhi jwa madi re bo rena le maduo a re ka ipelelang. Phase assessors in 2027. We are not saying this center is established solely for preparing for the 2027 mutual evaluation. We are just saying that it will be used to assist to build capacity. Mogolaniko Mmadikolo David Kase o tlhalositse fa tumalano e le botlhokwa fela thata ka seo gape se supa fa university e setse morago maitlamo le tsamaiso ya bodiredi jwa puso jwa go lwantsha borukutlhi jwa go tsena ga madi e se ka fa molaong mo lefatsheng leno. The University of Botswana has the capacity, skills, and experience to host and run the institute. Blending functions of the university. UB e na le bokgoni jwa go tshegetsa le go tsamaisa lekalana la go lwantsha go gweba ka madi e se ka fa molaong. To combat financial crime and improve effectiveness in compliance with international standards.
Professor Doreen Ramogola Masire o tlhalositse fa go le botlhokwa go nna le tumalano e tla thusang mo maitemogelong a go dirisa maranyane go dira dipatlisiso jwa go lwantsha borukutlhi jwa go tsena ga madi mo lefatsheng leno. Now we've put the stake in the sand and we're moving forward, and we're really looking forward to ensuring that when Botswana e tla bo ile lengwe la mafatshe a tla bong a tlhatlhobiwa ka ngwaga wa 2027 dipaakanyo di tsweletse sentle. the results of that mutual evaluation will be results that we can all be very proud of. O thusa mookamedi kwa lekaleng la FIA kgothaleditse badiredi ba maphata o mabedi go diragatsa tumelano eo ka seo se ka thusa go tsholetsa serodumo sa lefatshe leno. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. Ntse le ko University ya Botswana sekolo seo se ke sengwe sa dikolo tse di tla akolang 10 million pula yo ntshitsweng ke ba Mastercard Foundation go dira lenaneo le le tla seka-sekang ditiro tsa setšhaba. UB e tla dira le dikolo tse dingwe tse pedi tsa kgaolo ya Africa le ba Data Innovators, Timel Consultants le African Evaluation Association mo tirong e solofetsweng go tsaya ngwaga. Professor Bagele Chilisa a re maikelelo a ke go tlaka methale e mesha ya go baya leitlho ditiro tsa setšhaba. Kgolo ya tiriso ya methale e farologaneng ya maranyane e nnile le seabe se se tona mo kgolong ya itsholelo e ikaegileng ka boranyane ga mmogo le kemonokeng e bonalang mo bodiragatsing jwa monogae. Se se tlhalositswe ke tona wa banana bong metshameko le ngwao re Tumiso Rakgare ko tshimolodisong semmuso ya maranyane a masha a Now Internet Protocol Television Platform mono toropokgolo Gaborone Mojadi Mokibega. Lehatshe leno le tswelela ka go itama go diragatsa maiteko a go hetogela mo tirisong ya maranyane, mme tshimolodiso ya maranyane a thabolotsweng a Now Internet Protocol Television, Now IPTV, a bo a ta ka nako e maleba go diragatsa maitamo ao. Maranyane a masha a Now IPTV a sologetse go thabolola le go rekisa botoka bodiragatsi jwa lehatshe leno monogae le ko mahatsheng a sele. This strategic move represents a crucial step by our minister. Maiteko a ke sesupo sa katego ya lephata la rona, mme mo go tlhomamiseng gore go nna le kanamo e tona ya tiriso ya maranyane ko Batswaneng go ralla lehatshe leno. Mo godimo ga mo se ta nna serala se se ta godisa mmaraka wa thekiso ya bodiragatsi le dithamo tsa Batswana kwa mahatsheng a mangwe. Se ta tswella ka go nna katego mo go hetogeleng go nna itsholelo e ikaegileng ka maranyane. But also facilitate our transition to the digital economy. Bana le seabe ba itamile go thomisa gore maranyane a ntsha maduo. BOFINET has diligently worked. Lekalana la BOFINET le dirile ka nata go thomisa gore dikago tse di leng teng di tepatepanya le dithabololo tse di tang ka tiriso ya maranyane. Go botlhokwa go itse gore go tsamaisa maranyane a tshwana le a IPTV o tshwanetse wa bona le maranyane a internet a itshetetseng, mme se ke kemonokeng ya rona re le BOFINET. I need to state that strategy sa creative sector se botlhokwa hela thata. Government has prioritized this sector. Among the top 8, ke gore le re gatela a dimo ha compare le tourism le ke la utlwa gore a contribution to the GDP e ha godingwana. And I think this is just the start. We have to go higher and higher. Maranyane a masha a Now Internet Protocol Television a tla tswella a tolosa thekiso ya bodiragatsi kgotsa dithamo tsa Batswana kwa mahatsheng a mangwe ga mmogo le go ribolola methale e harologaneng ya go dira letseno mo mogameng wa bodiragatsi go ungwela segolobogolo bana bomme bagodi gareng ga ba bangwe mo mogameng o. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Ke di go netse motho wetso ga go tsa segwa di ratela gante jana nako e roba bobedi a re go tshameka. Thank you.
go lebogere motho madume dumela mogela dikgang tsa metshameko ke dudimasha kgomo mezone tsa re mo motshamekong wa bo masome a mapedi le botlhano wa ligi ya Botswana Premier o tshamekilwe mabane kwa lebalela VTM setlhopha tsa BDF 11 Angels di kgaogane dintlha morago go tshameka maleka a lefela setlhopha the Camo Boys ba tsene mo motshamekong o ba sena go fenya sa Morupule Wanderers ka dinno tse tharo go elengwe mo biking e fetileng fa le kgamu la bananyana bone ba ne ba tshameka maleka a nno setlhopha le basireletsi ba Leki Jwaneng Galaxy mo biking e fetileng maduo ao a tlogela BDF 11 ba le mo maemong a BOSUPA ka dintlha di le 30 le bobedi fa 11 Angels bone ba tswelela ba le mo maemong a leboraro ka dintlha di le 24 mo motshamekong o mongwe e ntse e le wa ligi ya Botswana Premier Security Systems e notile Masitaoka ka dinno tse 2-1 kwa Lobatse Sports Complex. But on Botsoro I never sa khopole hore ba ka gora 3-1 relaxed. No. We talked about this. It's gone. We're going to start on another clean slate. But the last line ya rona we were building so well. The game was take you 45 minutes was not attack. But we were just too wasteful within the area name. The opportunities they came. But to Melame Gori, enough. The power was not there. The aggression was not there within the area. It was a tough game, a game of 12, some must say. You know, we knew that first half they were going to put a lot of pressure on us because they've been winning games. So it was only natural for them to come at us. They are home again. But I thought second half we really. Ne se motshameko o motlho. Re lekile go boa mo karolong ya bobedi mme ga go a kgonagala. Re na le tshono ya go nosa ka penalty mme ga re tele. Re leka ka bojotlhe go tila selepe sa magagane. But what can you say? It's part of the game. This is, I think, the second penalty that we missed from a 0-0 situation. You know, we missed one at home against Tafik, 0-0. We are missing another one here. But I want to blame the boys. You know, away games are very difficult. You know, we are in a relegation zone predicament. What we can do now, celebrate each and every point. You know. Setlhopha sa Gaborone Bowls Club ke sone bo mampudi ba khaisano ya Botswana Bowling Association 2024 National Championships e neng e tshegeditswe kwa toropong ya Jwaneng morago ga go kokoanya dintlha di le 70 le boroba bongwe ka kakaretso. Setlhopha sa Gaborone Bowls se gapile sejana seo sa Rose Trophy se gaisa ditlhopha tse dingwe mo mathakoreng otlhe a akaretsa singles, pairs, triples le la batshameki ba bane mo maemong a bobedi gone tota mo maemong a bobedi go ne go latela sa Jwaneng Bowls Club se sone se kokwantseng dintlha di le 66 mo maduong a mangwe letlhakore la ladies singles le fentswe ke Jwaneng fa la men's singles lone le gapilwe ke Selebephikwe bafenyi ba ladies pairs ke Gaborone Mesa Orapa se fentse letlhakore la men's pairs karolo ya ladies and men's triples e tserwe ke setlhopha sa Gaborone fa se ipoeletsa gape se fenya letlhakore la ladies fours fa men's fours e gapilwe ke Francistown. Setlhopha sa Gaborone Bowling Club se tla emela lefatshe la Botswana kwa dikgaisanong tsa the African State Tournament e tla tshwarelwang kwa toropong ya Orapa kgwedi ya Lwetsi monongwaga. The national tournament is where we play all the disciplines. We play the singles, the pairs. Kgaisano e ne ya akaretsa dikarolo tse di farologaneng tsa motshameko o e le tsa borre le tsa bomme. Setlhopha se se kokoanyang dintlha tse dintsi go feta tse dingwe e nna sone se se gapang seetsele sa Rhodes. Kgaisano e tsamaile sentle mme ebile banana le bone ba kgonne go iponela dietsele. One medals. Normally this is where we announce our national team players. I wish to recognize that Botswana Bowling Association is an affiliate of the Botswana National Sport Commission. It's one of the very active national sport association. Also recognizing that Lekgotla la Botswana Bowling ke lengwe la makgotla a nang ana le mananeo a tsweletseng. We have at the BNSC, as you have already heard that they have a program. Most of the NSAs they might not be having such a program. That is running Mojwa.
Setlhopha sa monogae sa Diamond Masters se kgonne go sireletsa bomampodi jwa kgaisano ya Botswana Softball Masters Association BOSUPA mo letlhakoreng la bomme ka go fapha sa Aforika Borwa sa Mayang Masters 13-5 fa mo letlhakoreng la borre setlhopha sa Aforika Borwa sa Moletlane Texas se gapile bomampodi ka go fenya sa Orapa Masters ka 6-0. Kgaisano eo e ne tshegeditswe kwa Cricket Oval kwa Francistown. Kagiso Totakarabo Sebili o na le ko. Mo motshamekong wa bomme Diamond Masters e itlaile setlhopha sa Young Masters ka dinno di le 35 mme seo sa tlogela Mayang mo maemong a bobedi fa a boraro ona iponetswe ke Orapa Masters. Re tshamekile sentle tota. We played 2 games on the first day, 2 games second day. Ntse re dimina hela, and today we played 2 games again. Re heletsa round robin finally, and we played very well. Our offense was good, was on top. We didn't struggle ka go beta. Our defense was also on top. Mo makgaolakganyeng a ditlhopha tsa borre Moletlane Texas e ikgapetse bomampudi morago ga go fapha Orapa Masters ka dinno tse 3-0 go tlogela Orapa Masters mo maemong a bobedi fa mo a boraro go lesa KDK Masters. It was easy for us to win it because our pitcher came to the party. He showed character. Go ne go le motlhofo gore re bone phenyo ka gore pitcher wa rona o na itlhokoditse sentle. So it clearly showed that our preparation tactics were very good. Irile a tswala ga go kwa moletlong wa Kabo Dietsele, tautona wa Botswana Softball Association, Tirelo Bokokomane o akgoletse BOSUPA go ba ba tshwere ka thata mo go anamise motshameko wa softball lefatshe ka bophara le gone go tsenya letsogo mo setšhabeng. You are the epitome of what community building is all about. Doria and your colleagues. Just one more time, just one more time, please stand up with your committee and the whole committee, and let's give you a big round of applause. I've just been reliably informed by Mr. President, Mr. Mgogoman, that you have recently donated a house in Re Mokokamane o ntse a ntlhalosetsa fa le sa tsogo a bantlo kwa Matsiloje ke le bolelela jaana gore le Francistown o tlhoka matsogo a lona. Members from South Africa, our friends or visitors, that Francistown needs your hands. Dikgaisano tsa BOSUPA tse tla bong e le tsa bone di tla tshegetswa ke ba Orapa Masters ngwaga o latlelang kwa Orapa. Karabo Sebili, BTV Sport, Francistown. Kutezo arsa go letlo le maro tsana go ya bosupa re dibe khutlo go nefa tshile bogetja lo morwa re buinelo ntshole o neng a rona jalo ka puo ya diatla tsa tsatsi la boraro ga kologelwa sa mosima se bonwa tšeo thata tlholantso bereka ka bonatla bone kopila le botswerere modibotjo. Sorry, go thibile mere mo tsamana go thibi ka bontlha mongwe ka kgonagalo ya mosarsarane mo dikgalong tsa borwa le gare le bokoni botlhaba fa dikgalo tsa borwa botlhaba kgatleng go ene gona sorry go thibile ka bontlha bongwe fa mo dikgalong tse dingwe gona sorry go apogile mere mo tsamayana go thibi ka bontlha bongwe mo maphakele gona sorry ikutlwa go le mololo mo dikgalong tsa gantse kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng ka lesomele bobedi go ya go lesomele boraro fa mo dikgalong tse dingwe gona sorry go le bothito ka lesomele bone go ya go lesomele bofera bobedi. Fara le bela mo sekolong gona se re ikutlwa go le mololo mo dikgalong tsa borwa le gare le bokoni botlhaba ka 25 mo afelong ka bontsi a dikgaolo tseo go mo dikgalong tse dingwe ka bontsi gona se re go le bothito ka 26 go ya go 30. Fara le bela ditoropodi mo borwa ba Afrika gona se re go thibile ka bontlha mo go phethele sa ka 25 fa go masero gona go tla go apogile ka 21 go manzeni gona go tla bona dibata tsa maro ka 23. Antari gona se sore go thibile ka bontlha mo ka 21 fa go beira gona se tsipula ka 26 fa go lusa ka gona go tla bona dibata tsa maro ka 26. Re tsama gona sa bona dibata tsa maro ka 31 fa go blantha gona go tla tiba ka bontlha mo ka 22.